ama sain na bon chawin thu sim ngai ding in kain lem ki do e tunia isai diu hi ni danga to hung ki bang zep lawa aka la hi kan ho si zap naw zong hung zaw mai thein tin hi zong le ina ki het thim diwin ikiti masano hi tu khang hi alin anewin I het su ke wa hi in computer khang hi ta je hin adia AI le social media khang a hi ta in hi je hin amunin gam chomin mi ho hin social media like le views hol na in zoom le za zong aki hegam ta point social media platform za chom tampi aum nine hi zong le tunia I focus num pianu cho thildang hilawin Instagram kiti hi iga ha sei nom di seno khat che hi Instagram hi mi nu mi pa akum tam lam ho chon I het talo diwa hin hi zong le 90 sa akuna chung lam si hin I het so ke diu ta sanaw min hi Instagram hi alhang pia reels vetna short videos ki share na muna hin adia nu mei hon aha man mama jeng khat che hi Instagram hi ahoi lo na aphat lo na ki se hen lang hi le ni khat sung lu na jong ki se ni hlum thei mai the hin a hin chi ho jo sila chu khat len ni ka ga la do num che hi le Instagram hi social media dang ho bangin ama ho community guideline cho jong khauta ki koi lo to ki lo jengin kina akibaw na kinil baw tam na howlebi thuwa kinil na gamle go zat le na ma kinil kibaw na adim jengin chutale tulai din mundi di ahi evena ahi le Instagram hi soft pona chi do ahi tai ne hi aji chu Instagram mangho chun na het diwa hin numei abang chu sangkhol to ka kitu ma hin a ki von jong talo asial diu zo si apum changa do gam di dia camera maya ki hot le dot hola ki wat kit lo online a akizu la ki wat lo hitia hi za chom hi si na lang ngena ki mang dan khun a do gam tai ne hi chuta le hi chilaya kalung don na kitta kha chahile numei abang chu ahung ki von sexy thima min a ha ve jong le mi jong mi gilo tia mi simjing a hiala ama chu camera maya outfit test ka hi tia akeu changa kona avon ki von dan zo si ain kap do hin post le kit min chi chu komena kampau nge mo thim aga hla kina hi le athi ma pena pangkit ti ho jong da lawa hi a hi le hi chi hin se ho chu Instagram aphat lo dan le ahoi lo dan ho I he do theina diwa chu thiam khat iga min phaw hin ama chu hi tinu me ama chu khutin a me tia ikimin pha naw zong a hi di point Instagram hi hitabang thil si na ti chu hitabang thil phalo hung kun do na thei na mun a hi ti chu I he thiam theina diwa I sewa hin aphat lo dan ho zo si chu ke sanga zong na he thiam so ke diwa hin ke ha se hi zong le na het su ke saw hin a hin la nu le pa te ho ko ma ka tim na nom khat cha hi le na cha te win phone a khoi wa Instagram a hin ha man be se wa a hi le aman da nu chu iti aman wam ti hi thiam khat be nan ki vet chil pi di wang chu ikidei saw hi aji chu tunia I sei diu thil su zong hi hitia social media man na ja ko na hi thina tu lo nu mei khat hin hi chinu chunga thil ahung su do chan hin koiman hi tabang thil hi mihim te chungin so pon ti tia anagel jong na lai mai the a hi chai sei nu hi India gammi a hin ama hin social media ho hi video upload abol zia mi chom hi ana social jing a hi a hin la tu nai cha chon ama hi dei lo ta condition khanin mi hon agamu do tawin hi chi chun mi tampi kidang sa na a hin hlut pi kinin a hi chi case hin mihim khat a hi lo le mun khat se to ki zop na anei a hi point mun chom akuna mi hon ngo na anei naw thu ho to jong ki zop na anei kina organization chom chele religious group a hi lo le sum kol ve mi hi hen lang million milal za chom ho to jong hin ki zop na anei na lai a hi chi thu I hin sei na diwa ko na hi chi social media a video post bola mi social le zinu hin ama omna in sung monga ko na iti thina mel se ta cha na tu ham ti hi in he do thei diwa hi a hi le hi chi case thu hi ahong ki za do achun athu chu ahong ki the thang pai ngalen India sung se helawa gam chum chan gen jong ahong hlung pai tain amunin kinil ki bauna adim jing tai na hi aji chu hi chinu hi mi mai ga ti di jong hi be lo
ama hi panja ma kun mi hi a chule social media influencer khat a hin ama chunga thilsu thilza chom ji ho a kun hin mi hon ama hi anaha he ten kin a hi a hi le ama nu hi iti thia koichun ama thi na chunga chumo puna nei ham ti ho do na chu mi ho lung sungin aum jing tain hi ho he thim theina ding chun aban hi ga ve kinote Canada a Whistler kitina muna khon kum somli le nga ta nasi griwal kitinu hi achengin ama hi panja ma kon mi a hin Canada a ale kha simban zom dinga anachi a nurse hi ding anatu ma hi ama hin anato le adang ho ke ka ala hin social media in regular ta in video ho an upload jingin a hi ati labula chu a content sim ho chu midanga to kibang bang tho kinil kibaw na ding ima lo koi machung chang zong alung no mo na diu zong seilo koi ma dem le sei si ti ho zong bolo koi machunga ki kum lo a hi a hin la na si chung le a video ho chunga kinil kibaw na ahong ki pa na chu thildang ji hilawin ama hin a video ho a chu open ta hi thu a hin sei pana influential mi ho chele mi dang ho ngai ma thei ding ho zong a hin sei do pana he hetabang thil chung su do a hi hicha nasi in kinil ki bauna thei ding thu ima ho a hin sei pana zong chun koiman anaha he nai powin koiman anadon be nai powin a hin la ama chunga dinga boina lien ta ahung hlun pat na cho hile nasi in video khat a hin upload chi video a chu Punjab gam sunga he theita haulama kiloi khom na khat anadem ji a chu chutabang boina chu hungsu do a hin hichi anadem kiloi khom na chu amin da radha saumi dera akitin alam kai pau chu amin gorindel dhilon akitin a hi hichi hin nasi hin panjama politician lenta Bikramjit Singh Majithia kitipa zela ana khasapa hi haulama lam kai khanin vilna agane eti in anasen iti dana haulama lam kai spiritual leader khat ana to ding pathian to mi ho ki ka asu to a ki he thiam na nei sa ding khat chun hichi politician lam kai phalo jail thong thei chan ho chu jail sunga chu iti agavil thei ham ti in ngol hoi ta in do na anasimi na hi ahile nasi hin hichi thu ho po chu a video achun ahin seiji in ahin zombe be ta na hile hichi organization Radha Somi Dera kitite anungjui hole a supporters ho chu nasi chungin alung hang tawin hi hiti chun a video comment hola ahin ale thu na ding video chom kisim ho ahin za chomin alung han naw le alung kim lo naw ho chu ahin sei do tawin hi ahin la ahilai hin nasi jong chun athil bol chu angadi nai puin hiti chun Punjab gam sunga isu chom ho kisanin jong ahong lut pantai ne hi hicha amin pha ho hi thil poi mo lo topic niaw cha he ta puin ama hi na hellam pe a thu ho a sei do he tai ne hi hiti chun sik ho dan thu ho le ni hang group kiti ho chule adang mi lung suna theiding za chom a hin sei do be kitain athu a sei se jong hilowin a video sim na ho a apau changman ho abang chu mi lung sunata ta ding zong zawin hizi chun mi ho chu alung hang be che jing tawen a video comment ho chun alung dam lo naw a ha sei che jengun a video chu amunin a ha share che ona hile mi tampin a hin hedeu deun nasi chu a viral be che jing tai na hi chutia kinil ki bauna thei thu ho a hin sei na ko na chun nasi hin a account chun views tampi a hin mutai na hile hichi chu thil phadan ta in anakila kinin hichi kinil ki bauna thei topic ho cho tang lo hilin a hin sei jing tai na hi a hile hitia cho ahong che tawa a hile nasi anavet num lo anamu da ho loi khan hin nasi contact information hi mun khanin a hin ki mu do tawen hichi chu mangin gi na chom ana bol pan tawen hi hiti chun a social account jong asu manga a video ho zo si jong cho abona asu mangding zapi anga ngai dam athum ding heti in demand anabolun iti hama hichi athu sei chu anop lawa na asa anei lawa hile nangman mo na ki pu ding heti in ana sei piu na hi ahin la na si wang chun alungin ki gel ha na anei time koi macha ka ki chapuin ka bolding ding chu ka ki bolding hichi kinil ki bauna thei thu ho chu ka sei jing ding heti in ki gel ha na anei tai na hi chuti chun min ahin gi naw chu anong sunin a number chu a block in
ahin ding be min akihin kitai na hi na si in ko te seidana konin achi sa thanila vel ho acho na si hin hi chi gi na ahin nei naw ho thua hi Canada police ho koma complaint file ana bol hin agi naw evidence ho jong kikim sela ana pi lu hi ti in aseu na hi ahile na si chon akigel tha na bangin hi chi thua video dang ho jong ahin sim jing in ahin upload jing in ahile mi hon jong ahin ha gi be che kinu na hi chuphat laya chu na si hi narsa na tonga hi in achen namuna ko na khopi chom khat lasali kitilanga ga kichun kira hi hi cha cha ma hin te selam patient khat hi aboi pia anavet ko la hi in hi cha hin dei lo ta in thilsi na sata khar hi ahung su do kitai na hi ai le hi chi thilso masang thani la vel ho achu na si chen na in chu mel het lo mi phawe khan hin anahal ha pi go no hi in hi chi jong chu na si in police a case ana bol hi in hi jong le police hon evidence amu do ho chu hingzo asa lo je un a case chu aban ana chal be theinai pu ne hi hi ji chun na si jong hin itin iti jong le ni khat wang achunga hi thilsi khat hung thlong ding a hi ti chu a he en hi ji chun akiging jing ne hi chutia hi chi a patient te si avet kol te ina chu om jing lain ni khat chu het man lowin a in mai wa chun kar khari ahung ki kham tain a hi le te se pi chun na si ko ma chun polangin chin lang koiham ga ve in ti in asolin a hi na si jong chun kot ahongin aga po do en hi chi aum na te ina dinga chu mi hung khat to hiding ham ti in aga zon phein koiham galam tu ding ti in aga chi na hi le agare mun ahlun na chun pasal ni hi gare sunga kon chun ahung po do wang ve honen amai hon ani honin akitum honin chemcha jong akichai chi honin hi ti chun na si chu abulu honin chemcha chun asun honin adel khum hon jing ta na hi hitia mi tenin chemcha asun hon chun na si jong chu akitobin athanei suna panin in sunglanga chu le lut kiding agoin ahin la ain ko chu ama chama kile kam thei ho a hi je in iti eki hambol wangin ahong do obut tapuin a hi hi je chun a in nunga thing ki koina la khana chun azam lu ni hi jong le mi te ni jong chun a hin del lut pai kit hlonin chimun a chun avel avelin amawo kin hon tai ne hi chuti chun in sunga te se pi jong chun hi chi thil su ho chu amit ta amu je in police ho ana kol nga len a hi le chom khat zowin police hon jong a hin del lut pai ngal taw ne hi report cha ki mudanin police ho chun minute thum ka asung jong lut lawa a hin del lut pai ngalo a hinain a hin la amun agalhun wachun mi vote ni chu anazam do man hon tain amun achun na si chu nasata akisukha ana chu agamu do ne hi chuti chun na si chu hospital ading in ambulance in kin ta in apodo tawin hinla hu do ding ha ta gorwa ichana aboi pi wangun ana hu do zo tapowin na si chu lamka ala in ana be man tai ne hi chizau chun a in ko aso pi ho akolun thilum dan ho cha sei pion hiti chun na si thi thu chu social media mama in jong ahung ki the thang ki tai ne hi hichin na si thatte ni chu koi a hi hon dem indian mi mama a hi hlon dem a hi lo le agam Canada mi ho hi wa min a hire a hi dem ti ho jong chu tu chan hin official ta in report akimunai poi ne hi aji chu hi chi thil so hi sot nai lo nai cha tu kuma thil so hi je in Canada police ho akonin jong ima thu tha a nai poin a hin la na si ki thana thu hi holna achi jing lai cha hi na si hin social media man dan chu he hen lang viral na thei ding view le like mu na dinga a bol hi jong le anga phat cha chu ana he hen lang hi le hi chana hi thina atu lo dinga hi chitabanga chu e ho jong social media khanga i hi jiwa hi ichi thei teno apoi moi ne hi koi ko ma chu nangin hi china man loading nangin khuchi na bol loading ti ho chula ga ki sei thei lo a hin hi jong le democracy a hinai a hi lo le kanop nop ka sei na thei ding right ka nei nai ti mana inop nop seya inop dan dana chon ki ti hi galmi ki sim do be che na hin hi chi chun aphat lawa thi na chan e hin hlut khum thei hinalai a hi hi je achu social media man dan thi mote ti ekidei sa naw je a avela sei kenu hin tin hi chan thu hung ki sei la achu na ngai ma theu ka hin sei do kha om jong le nei ngai da mun tin ka hin thum ki ne tuni thu sim chu sei bangwa cha za chom dewa athu sim mong jong helawa hi chin nu mei nu thi na akona chu e ho ki hilna inei theina diwa e se hin tin ala dan ina thip diwa jong ki te mo he
video kina ki mukit dingin na bon chawin no mun lang mangpha